Mw'abantu mwe M23 irongeye itunguye abantu ikangaranyije amahanga nyuma y'itangazo ry'impapuro enye batangaje binyuze ku muvugizi waryo Lawrence Kanyuka. Itangazo rikubiyemo ibintu byinshi ariko ingingo nyamukuru nijyanye no gushyiraho abayobozi mu turere dutandukanye. Ibingibi ngiye kubanza turinyuremo iritangazo turebe naho bihuriye n'ikiswe leta nshyashya ya M23, turebe ukuri kwabyo nyuma ya yitangazo. Ni byinshi nyine bikubiye muri iri tangazo, ngwaye ikaze kugira ngo tugere tuganiraho. You need the quick times news, kanda subscribe uri butarayikanda ubundi nkubwire ibikubiye muri iri tangazo. Tugiye gusoma ryose rwose uko ari page zigera kuri enye nkuko muri kubona kuri screen zanyu zose tugiye kuzinyuramo. Reka duhere kuri page ya mbere. Ni tangazo banditse, ubwo nta kintu na kimwe ndi butaruke. Banditse bati ihuriro rya Alliance Fleuve du Congo. Ubwo ngewe ndajya ndisoma mu Kinyarwanda nubwo ryanditse mu rurimi rw'igifaransa nyine. Ati abaturage bunze ubumwe bafitiye icyubahiro kandi bateye imbere. Icyemezo nomero 033 coordonné PRAFCM 23 akarongo 2026 cyo kuwa gatandatu z'ukwezi kwa gatandatu 2026 gihindura kandi kikongerera ku cyemezo nomero 15 coordonné PRAFCM 23 2025 cyo kuwa gatandatu z'ukwa kane 2025 kirebana n'inshingano ndetse n'ishyirwaho nemeza bikorwa ry'abayobozi b'uturere n'abungirije ndetse n'abungirije umukuru w'umujyi n'uwungirije mu ntara ya Sud Kivu. Inama y'ihuriro ishingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko ryavuguruwe kandi rikongerwamo n'itegeko nomero 11/002 ryo kuwa 20 Mutarama 2011 ishingiye ku itegeko ngenga ry'ihuriro Alliance Fleuve du Congo AFCM 23 cyane cyane mu ngingo yayo ya gatatu paragrafu ya gatatu ishingiye ku nyandiko mvugo y'inama y'ihuriro rya Alliance Fleuve du Congo Mouvement du 23 mars yo kuwa 15 kwa 12/2023 ryerekeye ishyirwaho ry'umuhuzabikorwa wa politiki. Shingiye ku myanzuro y'ingenzi yafatiwe mu mahugurwa yo gushimangira amategeko nshinga y'inama y'ihuriro rya Alliance Fleuve du Congo Mouvement du 23 mars yabereye ibonagana kuwa 20 z'ukwa 12 2023 ishingiye ku cyifuzo cyo gukorera abaturage ba Kongo mu mucyo imiyoborere myiza no kwegeranya ubuyobozi abaturage. Shingiye ku bukene n'ubwihutirwe bwo gutunganya imiyoborere y'uturere mu bice bya bohowe. Shingiye ku cyemezo nomero 06 Cordo PRA akarongo AFCM 23/2025 cyo kuwa 28 Gashyantare 2025 kijyanye no gushyiraho no gukwemeza umuyobozi w'umujyi wungirije w'umujyi wa Bukavu. Bintu birakomeye cyane. Ubwo tugiye gukomeza na page ya kabiri. Page ya kabiri nayo navuga iremereye cyane. Baravuga bati kubera ko imyanya y'umuyobozi w'umujyi wa Bukavu, abayobozi ba komini n'abungirije babo mu mujyi wa Bukavu ndetse n'abayobozi b'intara bungirije nabo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yari isanzwemo icyuho. Kubera ko byari ngombwa kandi byihutirwaga, hafashwe iki cyemezo kijyanye n'ingingo ya mbere. Umujyi wa Bukavu, abantu bakurikira bagizwe kandi bemezwa mu myanya y'umuyobozi w'umujyi wungirije, umuyobozi w'umujyi, abayobozi ba komini ndetse n'abungiriza babo bagize Kialangaliwa Mulondani Nicolas yagizwe umuyobozi w'umujyi wa Bukavu. Nyota Luanja Serine yagizwe umuyobozi wungirije w'umuyobozi w'umujyi wa Bukavu. Komini Bagira Shyaka Muhoza yagizwe umuyobozi wa komini. Shyaka Leo
Bahaya Leo yagizwe umuyobozi wungirije wa komini ya Ibanda. Mweze Priska yagizwe umuyobozi wa komini. Mutunwa Mbulanga yagizwe umuyobozi wungirijwe w'umuyobozi wa komini. Mu gihe muri komini ya Kadutu, Ruremesha Theo yagizwe umuyobozi wa komini. Chikulu Barkahazika Pascaline yagizwe uwungirije w'umuyobozi wa komini. Dukomeje kuri page ya 3. Uturere ubwo nitwo tugezweho mu ngingo yabo ya 2. Abantu bakurikira bagenwe kandi bemezwa mu myanya n'umuyobozi w'akarere teritwari n'umuyobozi w'akarere wungirije hakurikijwe imyanya yabo. Mu karere ka Ijwi, Bwana Ntambuka Pascal, umuyobozi w'akarere. Bwana Mwimbirisa Burikoko Rene, umuyobozi w'akarere wungirije. Akarere ka Kabale, Bwana Elia Rubabula Espoir, umuyobozi w'akarere. Bwana Kasindi Kingombe Benjamin, umuyobozi w'akarere wungirije. Akarere ka Karehe, Bwana Buseyi Jean Bosco, umuyobozi w'akarere, mu gihe Bwana Muhamuka Mweze Amza yagizwe umuyobozi w'akarere wungirije. Akarere ka Walungu, Madame Shengamungu Anastasie, umuyobozi w'akarere. Bwana Tumusifu Felicien, umuyobozi wungirije w'akarere. Ingingo ya 3 ni ijyana n'umujyi wa Minova. Abantu bakurikira bagenwe kandi bemezwa mu myanya y'umuyobozi w'umujyi wa Minova mu muyobozi wungirije nyine hakurikijwe amazina yabo. Bwana Nsengimana Lihungande Augustin, umuyobozi w'umujyi. Bwana Mahombi Matumayi, umuyobozi wungirije w'umujyi nawe washyizweho. Tukagera kuri page ya nyuma ya 4 ivuga article ya 4. Baravuga bati ingingo ya 4 hakuweho ingingo zose zari zisanzwe mbere kandi zinyuranyije n'iki cyemezo. Ingingo ya 5 ikavuga umunyamabanga wa AFCM 23 ashinzwe gushyira mu bikorwa iki cyemezo kikaba gitangira gukurikizwa ku munsi gishyiriweho umukono. Ubwo byumvikane ko bamaze no gutangira inshingano. Byakorewe Igoma kwa 6 ukwezi kwa 6 2026. Bertrand Bisimwa, umuhuzabikorwa wungirije ushinzwe ibibazo bya politike, abayobozi, amategeko n'ububanyi n'amahanga muri AFC 23 ndetse akaba na perezida wa AFC 23. Kansubiremo role ya Bertrand Bisimwa, umuhuzabikorwa wungirije ushinzwe ibibazo bya politike, ubuyobozi, amategeko n'ububanyi n'amahanga muri AFC 23 ndetse akaba na perezida wa M23. Kugira ngo icyemezo cyemezwe cyasinyweho na Corneille Nanga Yobelwo, umuhuzabikorwa wa politike w'ihuriro rya Alliance Fleuve du Congo, Mouvement du 23 mars M23. Bashyiraho n'email yabo Alliance Fleuve du c@gmail.com. bashyiraho na nomero ya telefone, kamenyetso ko guteranya 254 71 682 4304. Ni itangazo riteye ubwoba kubera yuko twagiye tubona ibintu byinshi, twagiye tubona statement nyinshi aho M23 yari yateguje yuko ngo izishyiriraho leta yayo, izatangaza leta yayo. None ibi bintu biragenda bite? Ese isi yo yaba ari leta ya AFC 23 nkuko bari babitangaje mbere?
ibyo byose ni byo kwibaza. Gusa igihari ni uko icyumvikana ni uko bishoboka ko ariyo gahunda yaba yatangiye, kubera yuko niba baraje hariho ubuyobozi busanzwe buyobora imijyi itandukanye, ariko bakisanga n'ubundi basa naho batangiye kutemeranya n'abayobozi basanzeho, ahubwo bakishyiriraho ababo. Ibyo ngibyo byumvikanisha yuko n'ubundi AFC 23 ifite igitekerezo cyo gushyiraho leta yayo. Ubwo rero kurikirana The Quick Times News, wibuke gukanda subscribe, wibuke gusharinga iyi nkuru, wibuke gusharinga ibiganiro byose tugenda dukora, ubundi ugira ibihe byiza unogerwa na gahunda tugenda tukugezaho.